West Karbi Anglong District arlo rong so pi bate Municipal Board ke do ana bang pen bangke Vothatlangso ti along Municipal Board pusi hok ponlo bonda Karbi Anglong angkang pi along ke do an Municipal Board along Achokumar Atum chiklo John Wang sai ka chokle matum bai nong ke long le la kya kimya la mamat sikalilo aning kan kang tim bai nong ke long le pen staff do an apreng a hu si pleng set atom si ke ong lo la sojo ke ong do Municipal Board along ka chokle matum Kachesong nang la puta do bomlo la son thosi Vothatlangso society hu nakram along ki do Vothatlangso Municipal Board Achokumar Atum salary bai nong kilong le jok Puthot ni plia pharman Kachesong pangcheng pontu tanglo bangso Kachesong la ki kedam tang wo sika cheklo ni phain koi pen in koi rahiniar ni sitami Kachesong pondo 20th June pen 22nd June arni sitami alang litum salary kilong li pen chenglok son plia pharman strike padu pondo bon sitami piniar niata alang litum akimang ason ki pa plane play terajok Puthot pini pen ni plia pharman apan strike ki do Puthot pangcheng pon thulo pherangke thengno lam thenang ka pachini do na teng puluti alang litum akimang ki la puson henlo Prabjin pen salary ki pipon edge upon tuning ripon. La pen chu cheklo John Wang sita me salary ki pipon edge upon sita me so dak pen tuning ripon ready. Total Municipal Board ka pending salary 14 months to 84 months do an la pen ke la retire kita tang atum la tum sita me pending ko an di sang ko lang. Nanti arleng tu mangi retire edlo. Ni ha matang ka la putih pensi ni itu ko an lo la so amount abang ke je 48 crore 56 lakhs 45,500 kan lo 514 rupees la ko an la ni itu make sang ko patang ka bang ke engke ni itu ke hang he kali lo chairman sar long setame anutin municipal board atuman setame chairman long setame kachuning lidam lo je ni itu ki claim abai nong bang nang ki noi sar nili dum kan long meet dweller ni sian nutin mane application chiti rep lo Sonsi Puthot permanent ang ding an ki ponji upon sida me tuning ripon tu la pen sonsi pension pencheng lok alang litu makinang sot an sida me nang pa pleng pipon lap nang ji pusi tuning ripon rinti Sonsi la non ni please strike to dera pisida me thang nat alarm chakta avi puluti Puthot akang tu yang ding pen sida me chisong panchunang kokpo kalite strike sida me do panchunang kokpo Kachesong do tiga hura bangke sai hemalong ki doana sai sida me claim pon pedet poputa ningje pontu ajat tanon ko kinang chingwai pi pela samring samjamla dak nang tum dat tan Kachesong mamate ka pre dem tala person Kachesong do man tum dat kali la bangke total 9 municipal ti do matidi East and West milai la total 9 ta municipal board si Kachesong hai municipality kere la KC local self government si alang li him tenang pulo alang li tumangke je AC revenue alang tum on sort men si alang li tumke bainong mang ti chipinengi la bangke ahok lo he nili tumangke local self government pusita nili tum mane revenue kan mangke nili tum la an ong iki News report KTV News